بەڵێ تەماشەبان هێژاژ بۆ گوتوبێژیەکە بهتر لەسەر کۆنگرێ سوچی و دارخستناوی و بەشداریکردنا ئالیان دێ کۆنگرێ سوچیدا کۆبریارە دێ 29 مەها بێدە بێل دارخستن نەها دڕیاسکەی بە مامۆستا مسلم مستەفا ئەندامێ پۆلیت بوریا پارتیا دیموکراتە کوردستان سووریا لێگەڵمنا. مامۆستا مسلم ئەگەر دەنگەمە دەبهیزێ کۆنگرێ سوچی دەدەمان هادە بووە کۆنگرێ هەری باڵکێش ji بۆ وا وڵات و ئالیێنک و گرنگیە دەدنیان دخوازن چارەسەریەکێش بۆی سووریێ ببینن. کۆنگرێ سوچی بنەری ناتاوێ ji بۆ gelê Sûriyê çi çareseriyê bênê holê. Belê êvar baş ji wara temaşevanên wera di destpêkê de ez dixwazim rêz û silavên xwe bişînim ji xebatkarên me yên siyasî îro ku di zîndana PYD de ne. Em vegerin mijara xwe. Bêguman Kongrê Soçî wê di dawiya çelle yê sala bêda wê li dar bikeve ye. Ev jî kongrek wek kongrên dinê yên ku tê çêkirin çi Esîtana çi Cinêv wê tiştekî hanî nû ez texmîn nakim wê encam bide ye ji ber ku hetanî niha ta niha ti nêrînên dewlî zelal û aşkere û bi tev tin hene ku çareserî bikin ji rewşa Sûriyê ji pirsgirêka Sûriyê re. Ji ber wê awê ev kongrana têne çêkirin hinekî wextê dibine. بەڵێ باشە مامۆستا مسلم رووسیە وەکو مەرجێکی پێشوەخت دانیێل سەروان ئالیێنک و بەهێوینە بەشدار بنیان کوێ بێنە بە خواندنش بۆ بەشداریکردنێ دبێژێ دەبێت بمانە ئەسەد ڕازی ببێ دوێ دەمێداگرهات و ئۆپۆزیسیۆن یێ بڤی مەرجی ڕازی بێ نابنەرینەتە Opozisyon xwe bîtirê xwe hilwesta xwe ji niha da aşkere jî kiriye û ew na hazir nabin ji ber ku ew nadibînin ku Rûsya ticarî ne ortecî ye. Rûsya beşeke ji hevbendiya rejîmê ye. Opozisyon nerazî ye. باشە ینی تا ئەوەیەک نییە بە بێژن گوهارتنێک بێ هۆڵێک و ببێ سەرپەرشتیان ناودەوڵەتی وە بکێک و هەڵوێستا ئۆپۆزیسیۆنێ بێ گوهارتن تەخمینە مندا tiştekî nû ez nabînim yanî xuya nake tiştekî nî di ev kongrêhanî bêçêkirin da yanî tenê tedî Rusya û Tirkiye û Îran yanî ev dewletana nav hev da çê dikin yanî yê ku tê gotin ku yanî wê nirxandinek bi ji kongrê Esîtana ra û Rusya jî dixwaze çira bide ser Rusya ku kanibe ew jî berhemêz bike xelkê Sûriya çi opozisyon çi rejîm û dikanibe dayînstandinekê li cem xwe jî di hindir welatê xwe de çêke yanî di vir da dibe sê dewlet yanî sê cîhete ku kongir tên çêkirin Rusya, Soçî û Esîtana û Cinêva ev jî yanî bîtir rewşa Sûrî bîtir aloziyê bîtir yanî kûrtir dike ne berve çareseriyê dibe. باشە مامۆستا مسلم هەن ji derên nûçeyan dane xuyakirin ku li darxistina da Cinêfê danûstandinên Cinêfê û ên civînên Esîtana bîroka damezrandina wan jî yan Rûsya bû. Rûsya wekir ku piştî heşt geran ji encamdana danûstandinên Cinêf û civînên Esîtana ku bibê encam bidawî hatin da ku bigihine Sûçî çareseriya herî dawî ya herî sereke her li nava Rûsyê bê Rûsyê wekir Rûsyê bû sedem ku Cinêf û Sûçî bibê encam bidawî hatin. Nerînata ser çi ye?
از دبیجم سوچی دادی برای جاره که وناد محاولک خبره کر به سری نبو بله. یعنی اف تخمین دا وب سری ببه اف کنگرا ل و سوچی یکو دو و سه و هین سوچی پربنه و نداویه يعني نرينا توجه بدرج بدرك جنيف اسيتانا را از دبیجم درش کرنا وقته و رژیم بیتر او یاجی بردوام د شر خوی لشکری لهمبر سوریا و لهمبر اپوزیونه یعنی اف زمان هانی ته خارن دکوه برجواندیا رژیم بیتر خواه ته نیرین چارسریه نخوناندنش روشا سوری را باشا ما مسلم روبرت فورد بریدەمەکێ شرۆڤەیەکە سیاسی لەسەر سووریە لەسەر پاشەڕۆژە سووریە بەلای کورتێ دەگۆ دەدەماک و نەتەوێن یەکگرتی بریاران و جێڤینان لەدار دەخێژ بۆی پاشەڕۆژە سووریە هین ڕژێمە ئەسەد دە کۆمکۆژی و تۆپبارانکردن و تۆپبارانکردنە سڤیلان و باژاران بەردەوامە حتاوەکە ئیرۆ تێ سزادانەکە فعلیان بێژن لە هەمبەر ڕژێمە ئەسەد نەهاتیەکردن ئەگەر هاتوو لە کۆنگرێس سوودچی ئانگە و جنێڤ چ بریارێک لە دژی ڕژێمە ئەسەد بێ دەرکردن بە تو ئاوایەکی جێبجە ناکێ و ڕازیبوونیش بێژن دانپێدانێژی پێ ناکێ مادام ئەگەر بە وەکو گوتناوی ئەف کۆنگرێ هەژبەر چ تێنە دارخستن اف کنگرانا یعنی اجندات بیتر اجندات دولینه اف دولتانا بره تدی هندر سوریه دا یعنی حاضرن یعنی چه روسیا چه ایران چه ترکیه افناد هندر سوریه دا آلی خوی عملی دا آلی خوی کار دا حاضرن دخوازند آلی خوی سیاسی دا جی کار نبکن یعنی آلی عسکری بره حاضرن آلی خوی سیاسی دا جی کار ندکنه من خواند او گوتارا روبرت فورد يعني نهراندنا خوا تشتك تيدا هبو يعني از خازم جاردن بينم زمان يعني حتى كو نيرينك دولي ناف نتاوي يعني او دولت هانا بهز يعني امريكا و هاوير دوريوان كو ت نيرينك زلال چارەسەریە سووریە حتا ها ناتێدان هەکو ناتێدانینە و ئەف کۆنگرانا هین هەبن و هین بەردەوام بنە ji بۆ کریزا سووریە ئالۆزیە سووریە هین بەردەوام بکە باشە مامۆستا مسلم ئەگەر هاتوون بێژن ئۆپۆزیسیۆنە سووریە بریاردا و دێ کۆنگرێس وشیدا بەشدار نەبێ ئەنجومەنە نیشتیمانیە کوردی وێ پابەندێ بریارە بێیان وێ بەسەر بخوا بریارێکە جودا بدەێ اما که انجمن اجتماعی کردی بریارا مهک و اما وکیلی بنا لچ کنگرین ناونتاوی چین هریمی یکو به طیبت روش سوری بن اما انجمن اما حاضر ببنه جبر کو ام دعو دوزا ملتکی بندست دکن جمافه ما ام دکانو بن هرن دوزا خود کردی خلق را زلال بکن و نامه و مساج خواه بگینن يعني اسايا اگر اپوزيسيون بريار دا كو بجدار نبي انجمن اجتماعي بجدار به ام شخوا ام جاردن ناورو که جی ببینن ام ببینن که پروگرام کنگر به چه رنگیه جمرا وک انا کسا جمرا گرینگه که ام کانو بن دوزا خواه کردی ده همو کنگرین ناونتاوی دا امکانه بن دنگ ملت خواه بگینن هزین ناونتاوی و دنیای بتفدار باشا مامستا اتخوازم اگر تجي برچافرونيه كي بدي مامستا عبد الكريم محمد اندام مكتبه سياسيه بارتي جبو سايدا روجابانيوز گوت راگهاند لدوانه كتايبت داكو کنگره سوچي و کنگره جنيفه دنابره هر دو كاندا کنگره جنيف بهتر پشتوانی و آلیگره دو زاگل کرد روجابای کردستان سوچی نرینات چیا شخوانها ام جپیش دان نکن حکم بکن برهم و نتائج سوچی دا ل جنیف وک ام دبینن یعنی نتاوا یکبوی او یجبر کو اشراف السردکه و کنگره کی ناونتاویه
هر آلی تن حاضر دبن چه اپوزیون و چه رژیم ته حاضر دبه یعنی به هزدری اف کنگره دنه کو تن چکرنه و اجمرا جی برستنی مهمه یعنی گرینگه کو او بریارا کو د جنیو ده هاتی ستاندن بریارا د 54 او یا بجیبه به او یا د کوه برجواندیا گل سوری چه عرب چه کرد. بله باشە مامۆستا ئەگەر بڕەنگێکی ئۆپۆزیسیۆن بەشداری کۆنگرێ سوودچی بوو ئەو تشتێک و ji بۆی مافێ کوردا دو جنێڤدا دەستەبەر بوون و هاتنە دەست ji بۆی کوردا وێ سوودچی دەژی بووی ڕەنگی بنیان نا ئەم هێوی دەکەن کو هەموو هێزên ناونەتەوی دکانبن تفهمە دۆزە کوردی بکن ji ber dozeke adil e dozeke dadmend e gerek e hemû kes dikanibe qebûl bike û doza Kurdî dêkeve hindir programên Kongrê Sotçî û dêkeve distûrê nî ji ber ku di vî kongerî de du xalek bingehî wê têda bên guftûgo kirine یک ویل سر دستور نو به یه دیان جی جبو هلبجارتنه به اجمرا گرینگه که ام دستور هانی نیدا ام دکانه بن دوزا کردی وک ملتکه خدان مافل سر عرض خواه ام دکانه بن تثبیت بکن دهندر دستور دا و اویا تشتکی بالکش به و تشتکی گرینگ به جدوزا کردی لسوریه باشە gelek spas ji bo mamosta Muslim Mihemed endamê polîtbûroya Partiya Dîmokrata Kurdistan Sûriya ku tu diriya Skype welgela min bûyî. Gelek spas mamosta.